Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii akkasumas gaggaarii nageenyi rabbii bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaadha. Sagantaa mata dureen isii maaliif ifta ganna jettu qabannee isinii dhiyaanne isinoo nurraa qeebaltanii laata? Maaliif ifta ganna? Rabbiin oltee biyyee irraa abbaa keenya Aadam uume, nutis haadha abbaa keenya irraa nu uume. Yaa obboleeyyan Islaamaa, Rabbiin nuti hana bilaashii waan nu uumne akkuma namuu beekutti akka isa gabbarruuf nu uume. Akkuma Rabbiin ayata Qur'aanaa keessa jirutti وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أني ilma namaatis jinnis waa hin uumne akka na gabbaraniif malee. Yaa jaalatamtoota keenya, eega dubbiin akkas taate wanni nuti duniyaa tanarratti argamneef rabbii keenya guddaa gabbaruu qofa. Tanaafuu maaliif addunyaa dhumtu tan faayidaa hin qabne tan boru irraa deemnu tanaaf jennee fedhii lubbuu xiqqoo tanaaf waan rabbiin nu uumeef guddoo tana irraanfanna? Maaliif tana lakkisna? Maaliif ifta ganna? Yaa ummata Islaamaa, yooniif waan uumamneef guddoo tana lakkisnee fedhii teenya jala olii gad deemne qaalii shayxaanaa godhuun shayxaana gabbarre yeroo san hongoyne beeka. Namni isa jala deeme hongollee tan duniyaa fi akhiratti hongaawa. Akkuma Rabbiin Qur'aana keessa jirutti namni gorsa hiyyarraa garagalee jiruu cinqattuu isaaf jira. Guyyaa qiyaamallee kan bal'aa tahuutu kaafama. Yaa kabajamtoota obboleeyyan Islaamaa, waan akhiratti nu eeggatu osoo beeynee waajiba takkiin immoo dirqama waan uumamneef dagachuu dhiisii silaa karaa khayrii adda addaatti jajjabaanna. Akkasuma waan hamtuu taaterraa iftiisina. Iftiisuutu nurra jira. Akkuma ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti nuuf dhaamanitti, osoo waanin ani beeku beeytanii xiqqoo qofaltanii hedduu boochan je'e. yaa subhaanallah, nuti akkasi jirraa laata? Rabbiin hidaayaa nuuf haa kennu. Allahumma hdinaa واهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.